Yes, bakunzi ba News Lab TV rero kanonye mbifurize igitondo cyiza turi mu gitondo cyo ku itariki 3 z'ukwa kabiri 2026 na gatandatu birumvikana nta makuru agezweho muri ano masaha ya mu gitondo tuba tugira ngo tuba updating tubabwire uko situation ihagaze. Abanyamerika bamaze kwinjira mu ntambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi n'abacancuro ese ibi biraza gucura iki? Turaza kuba twinjira mu nkuru zikomeye muri ano masaha, ariko kandi drone zirenga 18 za FARDC ziravugaho kwibasira abasivile mu minsi itatu gusa mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingwa. Ubu bufasha bwambukiranya imipaka bwongere icyizere ku mpunzi by'umwihariko z'Ikamanyola, ngira ngo izo zose ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba dukomozaho, ariko kandi turaza kubabwira yuko ubu tuvugana ibice by'umujyi wa Uvira byakomeje kugenda kanamo amasasu menshi. Ibi byose turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo, mu gihe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba. Amakuru aturuka mu gace ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko uwitwa Alec Prince, umuherwe w'umunyamerika uzwi cyane mu by'umutekano by'umwihariko wabikoreraga, yemeye gutanga ubufasha bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara bamazemo igihe barwana na Alliance Fleuve Congo. Ubu bufasha rero bukaba ari ubufasha budasanzwe bwo mu rwego rwo hejuru. Amakuru yizewe aturuka mu nzego z'umutekano aragaragaza ko bamwe mu bacancuro ba Eric Prince bamaze kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bya gisirikare, bakaba bari bifatanyije n'ingabo za FARDC mu guhangana na AFC M23. Eric Prince rero ni umuherwe w'umunyamerika wamenyekanye nk'ushinzwe ikigo gihindura amazina kikaba Academy nyuma y'uko cyitwa Constituyas. Iki kigo rero cy'ingenzi cyagize uruhare mu ntambara by'umwihariko muri Afghanistan, ariko kinavugwaho amakimbirane n'ibirego by'ihohoterwa n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyane cyane mu mwaka w'ibihumbi 2020, mu mwaka w'ibihumbi 2007. Mu myaka ishize rero Eric Prince yakunze kugaragara mu bikorwa by'umutekano mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, hagati y'aho yakoraga imirimo ijyanye n'amasezerano ya gisirikare, amahugurwa n'ubujyanama mu nzego za leta. Uvira rero ibice byakikije bimaze igihe byibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro, harimo imbere mu gihugu ifatanya n'ubutegetsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ni FDLR. Byagize ingaruka rero zikomeye ku baturage, barimo by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi, ubwicanyi, ubusahuzi, kwimurwa ku gahato ndetse no guhangana n'ibikorwa by'ubukungu. Mu bihe byashize rero FARDC yakunze kunengwa ku bibazo by'imiyoborere, ibikoresho bike n'imyitozo idahagije, ariko ibyo byatumye Kongo itagira cyo gushaka ubufasha butandukanye, ndetse hakaba n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, imitwe y'akari ndetse n'abikorera iby'umutekano. Kwinjira kw'abacancuro rero ba Eric Prince mu ntambara byateye impungenge n'impaka zikomeye mu banyapolitike, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Bamwe babifata nk'ikibazo cyihuse gishobora gufasha FARDC kongera ubushobozi mu gihe gito, mu gihe abandi babona ko gukoresha abacancuro bishobora kongera umwiryane kubera gukurikiranwa n'amategeko yo guhungabanya ubusugire bwa leta. Nubwo rero nta tangazo rirambuye leta ya Kongo irashyira ahagaragara rigaragaza ibikubiye mu masezerano ifitanye na Eric Prince, ibikorwa biri kuba mu gihe umuryango mpuzamahanga cyane cyane Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe bakomeje gusaba igisubizo kirambye gishyigikiye kuvangura inzego z'umutekano no gushimangira ibiganiro bya politike. Igihe rero kikaba kigiye kiri kugenda kigera, ubufasha bw'abacancuro buza ari bwinshi kuri FARDC mu bikorwa bidasanzwe byo kugarura amahoro n'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba bishobora kuba bigiye kuba intandaro y'intambara ikomeye by'umwihariko ku rwego rwo hejuru mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba bishobora kuba bigiye guhindura isura.
Reka duhite twinjira no muri ino nkuru ikomeye cyane by'umwihariko y'iby'izi drone mu minsi itatu ishize, agace ka Minembwe kari muri teritwari ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kavuzwe cyane nyuma y'amakuru aturuka ku mitwe yitwaje intwaro MLDP twirwaneho ivuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro zagabye ibitero bikomeye byo mu kirere hifashishijwe drone zirenga 18 n'indege z'intambara bikibasira abasivile ku ruhando mpuzamahanga. Amakuru rero yakomeje kugenda agaragaza ko nk'uko byatangajwe n'uyu mutwe ngo ibi bitero byibasiye bikomeye by'umwihariko ngo ibirindiro byinshi bya M23 ndetse na MLDP twirwaneho. Tariki 30 z'ukwa mbere rero na tariki ya mbere y'ukwa kabiri bivugwa ko ibice bituwe cyane by'umwihariko byo muri santere ya Minembwe byo muri santere ya Minembwe hari abaturage benshi birimo impunzi zahunze kubera umutekano muke, by'umwihariko byinshi byibasiwe. Umuvugizi wa MLDP twirwaneho rero Colonel Kamasa Ndakiza Welcome yatangaje ko ibitero byibasiwe by'umwihariko byagize ingaruka zikomeye ku basivile, ashimangira ko rero byahitanye abasivile benshi ndetse bakanasenya ibikorwa byagezweho by'umwihariko by'abasivile. Yagize ati drone za FARDC zagabye ibitero Minembwe by'umwihariko biganisha ku rupfu rw'abasivile, isenyuka ry'amazu guturamo, amavuriro ndetse n'insengero. Ibi byibasiye by'umwihariko abasivile. Colonel Kamasa rero yakomeje asobanura ko Minembwe yakiriye abantu benshi bahunze intambara n'ibitero by'ihuriro ry'ingabo zirimo FARDC z'Uburundi n'imitwe yitwaje intwaro FDL, ari nayo mpamvu ibyo bitero byo mu kirere byafashwe n'uyu mutekano nk'ibigamije gukomeretsa ndetse no guhitana abasivile ku bushake. Yongeyeho ko ku murongo w'ibitero rero hakajijwe cyane cyane mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2026 cyane cyane nyuma y'ingabo za ASMA 23 zivuye mu mujyi wa Vira. Ibintu bya MLDP twirwaneho ivuga ko byarushijeho kuzamba umugambi wa leta ya Kinshasa gukomeza ibikorwa byo guhotera kurimbura abanyamurenge batuye muri biriya bice. Mu itangazo rero ryayo MLDP twirwaneho yagaragaje impungenge zikomeye ku mutekano w'abasivile, isaba amahanga yuko yakurikirana byimazeyo ibiri kubera muri Minembwe. Yanatangaje ko kandi mu gihe ibitero bikomeje umutwe wateguye gukomeza kwirwanaho ndetse no kurwanya ibikorwa ivuga ko bigamije kurimbura abasivili ndetse no guhonyora ibikorwa by'umwihariko by'ikiremwamuntu. Ibyo byose rero bikaba bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi none ku rundi ruhande Amerika by'umwihariko zirimo ziragenda zikora. Nyemera nkubwire yuko nyamuneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izashyira umukandida wayo mu matora yo guhitamo umuyobozi mukuru mu muryango bikoresha igifaransa mu guhangana n'umunyarwanda by'umwihariko Louise Mushikiwabo ushaka manda ye ya gatatu rero y'ukwigomya kuyobora cyangwa se kuba umuyobozi mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Ni icyemezo cyo gushyigikira umukandida rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemejwe kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026 mu nama y'abaminisitiri, aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yashyigikiye icyemezo cy'ubuyobozi bw'igihugu nubwo izina ry'uwo mukandida ritashyizwe ahagaragara. Iyi ntambwe igaragaza ubushake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kugira ijambo rikoma mu miyoborere y'imiryango mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo rero uzwi ku rwego mpuzamahanga ku bunararibonye bwe mu bubanyi n'amahanga no guteza imbere ururimi rw'igifaransa, arashaka kongera kuyobora indi manda ye ya gatatu nyuma y'uko guhera mu mwaka w'ibihumbi 2019 yari ayoboye. Ibi bishobora rero kuza gutuma habaho guhangana gukomeye mu matora umuyobozi mukuru w'uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu 88 byo mu migabane itandukanye ikoresha igifaransa.
yashyizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi, ifite kandi intego yo guteza imbere ururimi rw'igifaransa, gukomeza ubufatanye by'umwihariko hagati y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, no guteza imbere by'umwihariko abaturage. Gushyira umukandida mushya rero mu matora biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga, no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere, ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'igifaransa n'ubufatanye na diporomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku banyapolitike rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi. Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Balanka. Aya makuru akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Kongo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitike rero uzwi cyane mu ruhando rwa politike ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye Perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye ku butegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye. Kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya Perezida Tshisekedi byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude AFC M23 cyangwa leta ya Kongo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa, ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikirana hafi bya politiki y'akarere. Mu ndoni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko
drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye iki gice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa mu kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'i Bujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi. Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondo ni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwaniho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba. Hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaniho usubije inyuma, by'umwihariko uruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irangwa, by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'injira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyo mirwano itamaze igihe kirekire, kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MLDP twirwaniho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe arindiriye imitwe yitwaje intwaro. Agace rero ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero wagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MLDP twirwanaho bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge
umutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa, abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye, imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye, ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo, ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi irindwi, by'umwihariko ngo Uburundi ngo bwararwanye by'umwihariko ngo muri iyi ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero